Amasaha y'umugoroba urakoze umunyamakuru. Amasaha y'umugoroba bimeze neza, uzazutse neza, ariko nyine akarere kagiye kumvikanamo ibisasu kuko gakino gihugu cagiye kigira ibibazo nk'uko mubizi. Akarere ko muri imisozi miremire habaye ibibazo. Iyo abantu bavuga ngo amahoro, kuvuga ngo abantu bo muri aka karere bameze kakurya kwa todishuru. Urakoze umunyamakuru. Umuntu witwa Kongoro akaba ari umujyanama mu rwego rw'umukuru w'igihugu, kandi akaba ari imvukire y'iki gihugu. Ijambo rya mbere abakuru baza bavuga ngo umushinyaguzi bazaza kumusuhuza. Noneho biratangaje, Kongoro ni umukonseye nyine muri perezidanse, kandi nyine umwana wacu uvuka muri iki gihugu muri gakondo, ariko ntituzi umuntu uvuka muri gakondo hano ko yavuga ariya magambo ameze kuriya kuri none muri uku kwezi kwa kabiri ndetse kwaraye gushize, akaba yubasha akavugamo aya amakuru abantu ngo bahumurike, abakangurira ngo yuko leta ngo igiye kugaruka ngo muri ino misozi miremire, ngo cyane cyane FARDC ngo kandi n'umukuru w'igihugu ngo yagerageje ngo bagerageje kubigisha ngo none abantu guhera ku babyeyi, guhera ku bagabo, guhera ku basore, guhera ku abayimanitere, guhera ku bareba kominote z'abanyamurenge, guhera ku baturage bose muri ino misozi n'abatware n'abapasiteri ngo bazagende bazayakire neza. Ayo magambo turayumva nyine. Baza bavuga, abakuru baza bavuga, baza baca umugani ngo amatwi bazayumva ibitari ibyanyu. Turatangara, turumirwa. Uku kwezi kwa kabiri konyine tureka ayandi magambo y'iminsi atambutse yariko atuma muri ibi bihaye ibyavuga ngo bagiye kuza. Uku ni ukwezi twagiye duhuramo ibibazo. Ijambo rya mbere ni ukwezi kwaguyemwo umuyobozi watwirwaneho General Michel. Kuvuga ngo abaturage nta na muntu wona basha ngo muri uku kwezi w'imvukire y'umurenge yo muri gakondo ngo asubire ngo atangire ngo akangurira abantu ngo ngaho ngo FARDC iraje. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya mw'Itangiriro 7 ugahera ku 11 uku kwezi ngo kwa kabiri ngo ku minsi 17 mu kwezi kwa kabiri niho imvura yaguye igihe cyano ngo amazi aturuka munsi ayandi ngo aturuka hejuru. Hari mu kwezi kwa kabiri ngo ku minsi 17. Nukuvuga ngo ku kwezi kwa kabiri natwe muri ino misozi miremire twakubonyemo amarorero. Reka tudatinda muri ibyo. Igitangaza nukuvuga ngo nukuntu konseye nk'umwana wacu nk'uwo tuvugiye rya jambo ryo muri Esteri rivuga ngo nubwo atavuga ngo ariko Imana yizavuga. Twari tuzi ngo twovugirwa ku muntu worara kwijoro, ariko ntawovuga haya tubwira ngo FARDC ngiraje ngo kandi abantu bazayakirane ngo amata y'umwirire. Bazayakirana amata y'umwirire ngo bazayakire neza ngo guhera ku bagore, kubera se ko FARDC mu kuba muri no misozi yakoze ibyiza se. Tutabitindamwo kwaravuga ngo abagore baciwe amabera, uza babana bari ko bacibwa ibiganza kuri iruhande rwa 12e brigade, uza abantu bari ko bicwa aha twigeze twarabavuze cyane mpamvu gazo gusa kubatinda. Abo ni bande? Iyo ni FARDC. Ese aratubwira FARDC kugaruka kwa ba General Muhima Dieudonné no kugaruka n'abandi ba general babanye muri aka karere n'amakoloneli uko turabayobewe. Kongoro yo yaribagiwe niko twobivuga. Ntawobwira abantu bo mu minebwe ngo ngiyo FARDC iraje kubera amarorerwa yabaye muri iki gihugu ngo numara ubabwire ngo nibagende bahumurike ngo ngo barigishijwe. Ese barigishijwe FARDC ngo ngiyiraje ngo kandi barayigishije ngo kandi barayibwiye. Tiduhaye tubona ko hoboneka maringatere bohereza amazi FARDC yo munda kugira ngo ibashe kumva ngo izogubwe neza muri minebwe yashitse. Simbaye mbona ayo maringatera hazava yose yo kugira ngo abashe kuzokwiza iyo FARDC izoza muri aka karere. Kubugufi abantu bayipfuye, kubugufi abanyamurenge bayipfuye, kubugufi FARDC yishe abanyamurenge. Ikitangaza aye irwana igenda imara abantu yishe
icyatangaje communique ya Kongoro yarashitse ahantu batangiye kwinjirira hambere bapima kuzinjira muri Minembwe. Yashitse umukecuru wari wasigaye mu muhana, umugore mukagahota w'abakombe witwa Kuza, n'umukobwa w'abanyakarama, n'umukecuru w'imyaka 100, amenya baravuze ngo ni imyaka 116. Ni nyina wa Mutunzi. Mutunzi n'umuhungu wa Gahota b'abakombe b'abanyabyinshi. Nukuba Mutunzi yashize amenyo mu kanwa, uwo mukecuru yaratakaye mu nda. Barashitse baramurasa, nukuvuga ngo isheni hambira kumushiriraho. Ta umuntu bariko bashira mu isanduka, abantu bagarutse ari umuntu wahindutse inyama. None abo nibo Kongoro hayabwira ngo abantu ngo bahumure, ngo leta ngo barabayisturire. Nico niryo jambo nakoresheje, tiduhaye tumenya amaringatere babahaye y'amazi yo kugira ngo bazabashe no kuzungubwa neza bageze mu bantu. Kubugufi n'abantu batotanga amahoro. Kuri none abandi barabivuga, ahari ahantu aho bari batangiye kupima kugera ariko batakiri, bamaze amazu, bamaze ibigori, bamaze ibintu. Nukuvuga ngo n'abantu batifuza amahoro, ahubwo Kongoro aba yaravuze ngo ngaba abantu baje gukora genocide. Abo bantu nukuvuga ngo ico bahe bahirimbanira nukuza gukora genocide y'abanyamurenge muri no misozi miremire. Urakoze umunyamakuru.